Раз. Так, Нұрсаид кіріпті. Так, дауысыңыз қалай тұр балалар? Азиза, жағдай қалай? Жақсы болып қалдың ба? Кавшар бүгін көрген жоқпыз, я? Эхо болып жатыр дейді. Так, қалғандарыңызда қандай? Раз. Басқалар күтпейміз, қалғандарымыз видеоны өз сұрақтарын көріп істесе болады. Алып кетіп, бүгінгі тақырып тесттеріміз қалдай. Бірінші сұрақ 2020 санының 59%-ның 140%-ы меншіге тең. Сонда 2020 59%-ға бөлсе 100-ден 59-ға көйтеміз, я? Пайызын. Осының тағы бізде 140% керек. Осылай ғой? Мұнан бөлге нөмірлі қысқартсам болады. Я? Сонда мұна 2-0-ді құртайын, 2-3 көпіріміз дейді. Тағымы 0-ді құртайын, тағы бүтін 0 бүтін 2 болады, я? Бұны көйтеміз 29-ға, көйтеміз 141-ге. Сонда біздің соңғы цифрамыз не болу керек? 8 болу керек. Ал бізде 8 деген вариантта көрініп тұрмыз, я? Бізде соңғы цифра 8 деген вариантта жоқ ондай. Және доказды етіп шығарып қоятын болсақ, 29-ды 25-ге көйтеміз, 2-ге көйтеміз, я?
200'ні qo'ysamiz 141 ga 2 0 7 8 0 8 7 7 7 8 4 7 7 Çok endi ishni qo'ysam 29 ga 7 8 4 7 7 29 ga 18 da 8 7 bo'yicha 36 Onda 7 oyda 36 7 olsa 45 43 oyda Tak, 18 bir oyda 7 oyda 36 44 oyda 7 4 olsa 7 6 7 oyda 18 7 18 7 92 Şimdi ilk ülkemizde 10 bir oyda 44 4 oyda 28 oyda 47 4 oyda 14 8 3 4 11 oyda 8 6 4 Ötürünü size ise 2 ya 2 yine. Sonra 16 8 4 4 38 doğru kirpimizi aldı. Al bizi döngülükte diyen aynı yok koyun. Çok iyi yapalım. Tak, bağlayacağız olalım. Bilesiyeti. Saatten berdiğin saattағы vakit birlikte müdürse bile yedi, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Saat 1'den 24 minut. Şöyle saatın üzerine minut arasından boş gerek. Sonda bizim saatimiz rovna birde ko'rsatib turgan yo'q. Ya? 2 yaqinda qolgan. Ya'ni ровно до 3, ровно 100. Tamam mı? Şimdi bize orta arasında boş gerek. Yine de bize bilemez 60 minutta olsa bize 30 gram sızıyor. Bize 24 minutta 27 gram sızıyor. Sonra 27 gram var, 27 gram var. Aynı buna 5 minutta 5 minutta 30 gram sızsa 4 minutta x 24 gram sızıyor değil mi bize? Sonra bunlar yerine işin tutup bunlar dedi 6 gram ya. Bunlar dedi 6 gram var. Bunlar dedi 30 gram var. Bunlar dedi 30 gram var. Sonra bunlar dedi 27 gram var. Sonra 6 plus 30 plus 30 plus 27. Sonra ne болады? 6
87, 93. Buna 93 biraz var ekan. Arada klasesi sizin model kengeyken model video qaranglar. İşte model 2 bo'lsa, ishi bo'lsa, bizim için model işte qaranglar. Bir yil turg'aya model işte bir bo'lsa, ag'ayin deganga ularda qo'shig'a azaytuvga bo'ladi. Minus 3 o'ngda qilib plus 3 bundan jeti x plus 5. Bu minus 4 qilib plus 1 bo'ladi. 28. Jetiga qisqarsa, bunda 4 teng bo'ladi. Model x plus 1. Yo'qni siz 2 teng bo'lgancha x plus 5 teng bo'ladi 4ga, x plus 5 teng bo'ladi minus 4ga. Bunga qanday teng bo'ladi? X teng bo'ladi minus 1, x teng bo'ladi minus 9. Ra kapında devam edelim. Kelesi koordinat olarak A basınç olmasından bizim varken koordinat varken bizde A, B, S köşemiz varken A nüktesinden kaynağı 4, şuna 4 iken bakınca 105, onda 4, 105, onda A, onda B diyoruz. Son nüktesi son nüktesinin kaynağı 10. AB kesin uzunluğu BS kesin uzunluğunun 3'ten 1'ini kuraydı. AB'nin uzunluğu BS'nin B olmuyor. BS'nin 3'ten 1'i. Sonra BS'nin uzunluğunu 3'e bölse bunun nesi adı? AB adı. Yani AB'nin uzunluğunun nesi? C'de ya. Sonda 3'e bölse 20 var. Onda basının alakasının minisi olur, 20 olur gibi. Ama yani basının 20 olduğu için sana kaybetmesi neydi? 18 olur gibi. Sonda son 2 kaybeteceğken 18 olacak. 18'den 3'den 20'dir. 3'e bölsek 7. Devam edelim.
Kelesi esimiz Baytarın GSK dayandırılganda yüzlerin GSK kaldı. Barışın bağlıklı 30 faizle. Şimdi birinci sene 200'den 1 faizli yekse 4 faizli o düşman suyuz. Bizge sağda 177. Al yekinci sene üstüne karaganda yekinci sene üçüncü güne karaganda 1,5 az. Sonunda az olsa üçüncü güne 1,5 köp. Sonra yekinci güne az, üçüncü güne köp. 1,5 köp. Üçüncü güne sarga ekiplerin sağlığı. Beşinci günge, üçüncü gün, mesela 4. gün var, orada 5. gün. Üçüncü günü sarga ekiplerin sağlığı, 5. günü sarga ekiplerin sağlığı 7, 2, 3. Sonunda 7 olsa, buna 3 gerekiyor. Dördüncü günü sarga ekiplerin sağlığı, 7. günü sarga ekiplerin sağlığı, 8'den 10. Sen 8'de bölümünü king. 4. günü sayısından 2. günü mınanın 2. gününün 8'den 10'e. Onda 8'den 10'e. Mınanın 8'den 10'e. Aynı ki tutuyor. Şimdi biz mavide bu iki üçgen birden ikisi bir ortak iki turlar. Bu iki gaz katnafta bir iki kesik buladı. 6x olsa tam 3'e koydu. 3'e koydu 9x buladı. Ama 3'e koydu 4x buladı. Birinciden 28. Sonunda mınanın 8'den 8 4 equals koydu 8'den 10. Sartam 4'ye sonra 5 bölü 2x yine. Sonra buna bağırılan kostanda mini soruları 172 ya. Buna 2 10x 12 jarlı x gibi olsam oladı ya. 10, 19, 24 ve 5 x'de o değerinde 172. 172. Şimdi birisimiz 172'ne bölüyoruz. 26'da 1,2. Sonra bizde x dolardı. 172'ne bölüyoruz. 26'da 1,2. 7,8'in 106. 168. 8 birim sayı. X deganimiz ne oldu? 8 oldu. Endi sonda ikkinchi kuni bizga 37, uchinchi kuni 48, odan keyin 16 20, odan keyin 72. Bizni farq. Deylik 4-chi kuni necha yesek bor? 4-chi kuni bizga 20 yesek. Biz tarixiy dezinfektor ko'tarsak, bakteriyalarni gapimiz bo'lgan. Kelesi bizga Mansur 11 yaşdan hozir 5 yıl burun o özü matematik muallimi 4 yilga bas bo'ldi.
Hazır biz 10 bölgemiz 5 yıl burun altta bolganбыз. 5 yıl burun altta bolgan кезimizde muallimden 4 есе жас. Muallim o kez 24'te bolgan. Muallim hazır 29'da mesela. So'rayman. Nima degan muallim? Necha yildan so'ng Mansur muallimdan 2 jaz bo'ldi. Onda 11'e x yıl qo'shiladi. Logika muallimga x yıl qo'shiladi. Shu kezde Mansur 2 есе jaz bo'lishi kerak. Agar buni 2 ga qo'shib bo'lsa, 2 yil teng bo'ladi. Onda 11 plus x qo'shilganda 2 teng bo'ladi. 29 plus x ga 22 plus 2x o teng bo'ladi. 29 plus x. Onda qanday topiladi? X teng bo'ladi 7. Sonra 7 yıldan keyin Mansur bo'lgan 2 есе jaz bo'ladi. Jaz degan ishlayapsiz boya. Kesinlikle. Lise almağı çok şimdi. Yine çok. Beni kalan katnası onda gidiyor. Onda mı? Onda x. Bizde x. Al yine o zaman 4 zaman kısa. Sonra 4 zaman kısa. O 4 zaman uzun. Bizde x'e 4 zaman kısa. Bir burada 11x çıkartıyor ya. Sonra 4x kim bu arada? 4 yazıyorum ha. X kim orada? 101. Eğer süreçinin uzandığı 4 ve 32 kilometre hakkında olsa, o zaman neçe minuta soğukta en az neçe minut. Yani kanı bala, bizde minutken dediktir ya, metre var. Давайте biz geçelim kilometre saat deyildi. Biz aynalarımız gerekmediği metr sekundda. Al endi kilometr deganimiz o 1000 metr. Saat deganimiz 3600 sekund. Al biroq bizga minut kerak. So'ng bizga saatga minut aldirish uchun 60 minut kerak. Sonda bizga 0 nima qilsa 100 metr bölü 6 minut. Yani sonda 4 kilometr saatte metr yüzde 6'a bölsek ne sağda metr minut çıkardı yani. Bizde 4 bütün 32'ni köykeni yüzde bölünü 6'a. Sonda 2 nolden yüzde 2 nol kesir ötürmen. Al endi bunu 6'a kısalta alamın da ya kısalta yeti içine 7'ye 3'ye bölünüyor. Tepsi olsa mende 420 ары қарай 12 қалады. Сонда 2 тепси 2 метр минутына. Тепси 2 метр минутына. Енді маған не керек? Мына лицейдің несі керек маған? Ұзындығы периметр керек. Периметр деген ол зданияның сыртына айналып жүреді. Жалпы сотқа менде 18 36x. Al x deganimiz 105. Onda 36'nın köykeni 105'ge. Oyundan bir şey var. 36'nın köykeni 105'ge. 100'e köysek 3600. 5'e köysek 180. Sonda 3780 metr. Az bir yere vaqt deganimiz ne? Vaqt deganimiz ara qarshiq o'nliqqa bo'ladi. Ara qarshiq 1780'de bölünmesiyle 72'ye. İkine rızantı şarkılan kapıya 2 metr minutuna. 3780'de bölünmez 72'ye. Birimiz 70 destek 490, 60 destek 420, 70 destek buladı ya. 300 6
18, 0, so'ng tag'in beramiz. Üstün altı. Yeni 2'den gidelim bak. Onda var 99 ya. Bundan bize onda var minus. Bundan bize bize var 90 hafta var 90. Bundan bize 3'ten destek, 2'den destek. 14 6 3 0 27 1 27 1 minus. Tamam, bizde kaç yıl var? Tamam, bize 105 dolar. Sonra perimetre 36. 36'nın 5 bölüsü 36'nın 5 bölüsü ne sağlıyor? 36 bölüsünüz 105. Üçüncü sistemlerken man meter alfas minus meter minus meter minus. Aha. Türkiye 32. Bize başka bir olabilir. Bize kaydır, tekrar çıkıp daha kaytalım, daha bize durur. Şöyle seçiyoruz. Üç boşta 2 kaburgası var. 3 yani 6. 3 kaburgasının uzunluğu kızartıyor. Bize 3 boş da olsa, müsaadenizle A mızda, B mızda olsa, A kaburgası o kişi bulup gerek, S plus B'dan, ölçen bulup gerek, S minus B'dan moduluna ya. Sonda bir kaburgası, kalgan 2 kaburganın qo'shimchasidan az bo'lishi kerak, ayirmasidan ko'p bo'lishi kerak. Sonda ushbu bir kaburgası, kalgan 2 kaburganın qo'shimchasidan az, ayirmasi mo'layim ko'p bo'lishi kerak. Sonda 3 ga 6 ni qo'shsak, 1 + 6 oya. Sonda buna A kaburga bo'lsa, A kaburga deganimiz kishi bo'lishi kerak 9dan. Ya. Ulkan bo'lishi kerak. Ulkan bo'lishi kerak 3dan. Bunda biz javob ekan, javob qo'yaylik. Bu sonda bunda bizga kelmaydigan misol 3 bo'lsa, ma'lum 9 bo'lsa, 9dan ulkan, 3dan ulkan, 9dan kichik, buni tek qana o'rta araliq 3 va 9 arasida bo'lishi kerak. 198 eng ikkita o'rtaq bo'lgisi, nima? Sonda 198 198 Negace 116 plus 3x teng bo'ladi. Buni bizga kelib qo'ya. Onun paylamamız 9'dan 6. 3'te qisqartsak 3'ten 2'ga. 3'ten 2'ga. Endi 198'den 108'ni topishimiz kerak.
ең ортақ бөлгіш табылып иә. 2 бізде болады 99 24 тағы 2 27 99 енді 3 9 33 тағы 3 береміз 3 11 тағы 3 береміз 1 11 енді 11 береміз 1 1 ең ортақ бөлгіштерін бізде тек қана галочка керек иә. Екеуіне бөлінетін сан. Екеуіне бөлінетін сандар қажет. Галочкалар 2 3 3 ол 18. Енді 18 0,6 плюс 3x ол дегеніміз 3-тен 2 қысқартпайық 9 енді 1 кіресіне көзсек 0,6 плюс 3x ол дегеніміз 27 0,6 мүмкін барады 3x дегеніміз 26-ға 4 x дегеніміз бөлеміз 8 бүтін 10-нан 8 иә 24 2-де 4 26-ға 4 шығады иә. Сонда x дегеніміз 8 бүтін 10-нан 8. Келесі жақын дүкенде 1 килограмм қара қымыз 128 теңге тұрады, ал алыстау дүкенде 1 килограмм 115 теңге тұрады. Бірақ ол дүкенге барып қайтатын жол 160 теңге. Ең аз деген есеп алу керек ұзақтау орналасқан дүкенге барған тиімді болу үшін. Сонда менде барып қайтуға 160 теңге. Бірақ мен 128 теңгеден емес, мен 115 теңгеден аламын. Сонда менде 13 теңге не болады, 13 теңге эконом болады, иә? Эконом болады. Сонда мен 160 теңгеден шығару үшін 10 рет қалған 160 теңге экономдаймын, иә? Әлі бірақ жолдың расходын шығарған жоқпыз. Сонда әлі 30 теңге бар. Тағы 2 рет тұрсам 26 болады, тағы 26, 4 теңге қалды. Сонда мына жерде 10 рет, мына жерде 2 рет, тағы 1 рет барсам, сонда мен уже жолдың астынан уже пайда болады, иә? Алыстау дүкенге барған тиімді болады. Қашан егер мен 13 килограммнан жоғары алсам, кем дегенде 13 килограмм алсам, иә? Кем деген 13 килограмм алсам болса, бізге алыстау магазинге бару тиімді болады. Бүгінге осы есептерді тоқтатамыз. Осы есептерді қайта көріп, жақтап бәттеріңізді жазып, түсініп алайық. Бай-бай, сау боламыз.